ahantu hahitiye intambara nkariya ntutangaza ibintu kuvyumva utangaza ibintu by'ukuri bihari kandi bijanye n'ituze by'abanyagihugu. Rero kuvuga ngo aeroport international ya Kavumu yisubijwe na Wazalendo n'abahegereye hasi nk'ikilometre biba byumvikana uba wahejeje kwerekana ico bita partiality aho uhengamiye. Avuga ngo Reverien Ndikuriyo kuvyerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ati u Rwanda ni gwakanyisha ntituzogwisemba twebwe turya dukaravye. Yongeye ati bataduhaye abashatse gutembagaza ubutegetsi ntibabaza ikintu na kimwe ku Burundi. Reverien Ndikuriyo avuga ko abashaka kuja gutembera mu bindi bihugu ngo ni Kigali bashake bagende ntaco bizoba bitwaye mugabo ngo ibintu vy'ibishobisho babihebe. Rero uko kugumuri ataje kuri Wazalendo bibakururira ivyago vyinshi, nico gituma wumva M23 iterigwiza imezire restrictive ifata. None se wa mugani Rabi byo ntibishobora kuba byabazanira ikibazo kuko isaha n'isaha urabizi ko ababazarendo babara kuri hariya nubwo nino mama 23 navuga abari abanyekongo sibyo ariko bakaba barashyizwemo ibitekerezo propaganda yuko atari abanyekongo. Ni inyigisho bazohabwa gushika zibanyutse bungisha batangiye yego icyo cyo none ivy'iwanyu ntibirembye bavyugara yegora ubusaba mugane nabyo baravuga ko ari mama 23 yabifunze yego bari gushinjwa nabo ngo iyo nigere communicative niko vyama nibisanzwe. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshe nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzuzi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Rabi aho nabonye rero nubundi ndakomeza mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Umugabo witwa General Gahungu afungwa ngo yagirizwa kuba yarashatse guhirika Ndayishimiye Evariste, ariko bamwe bati ntago bishoboka, ati ntago kudeta itegurwa gutyo gusa, ati biba ari ibintu birebire cyane, atahubwo birashoboka ko Ndayishimiye ashobora kuba yarabonye hari nk'uburyo bumwe uyu ngo yari hafi yabo ashaka ko yakikiza akaba mubitsi. Wowe koko urabyemera ko uyu mugabo Gahungu Berite Gahungu yego yari kuba yahirika uyu president w'u Burundi Ndayishimiye? Bon, Berite Gahungu ico yazize sikindi yazize umunwa wiwe nayo ibibi byo yakoze ntibigira uko bivugwa kandi ntiyari yarabizitse. Urabone iwacu abantu bakoze ibibi ntibabizira, mugabo iyo werekanye yuko ugiye gushika au plafond yo guhangara umuntu abari ku butegetsi, aho rero akawe kaba gashobotse. Berite Gahungu rero urazi ko yari ngira ngo atashe à l'ambassade auprès des Nations Unies, niyo yari New York. Muri ikibazo cyabaye umuhungu wiwe yari mu ofisiye umusuriye tena yego nyamba yitwa Prinere, ibintu nk'ivyo ari mu bafashwe bagirizwa kugandagura umupfaso nitwa Rose, bagirizwa nitwa Rose wo mu Kamenge. Bigenze uko nawe ko kubera yari yaramenyeye kugandagura abantu ntiyigeze amenye ko ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwari bumushize kwibere bwamucukije haje bwa Evariste Ndayishimiye. Bujya kukurungika kuba ambassadeur cyangwa atashe hari ambassade baba bakwikuye yego, ni nkaho baba bashaka kuba kure
y'ubwo butegetsi aca avuga ikosa rikomeye avuga ngo yaba yari akiri mu Burundi ntiyari kwemera ko umuhungu wiwe afungwa ibyo rero naho byatanguriye baca baravuga ati kumbe rero sasa uruhigi rwiwe rero ruba rurahindukiye hari ikinyamakuru akantu kandika kuri Facebook kitwa ngo imbwa itukura niko bavuga ko rakiwe imbwa itukura nuko ndikandaza kukakwereka urabe ivyo kandika yanditse nguki reka ndaguha akarorero kamwe mu bintu imbwa itukura yandika uca wumva ko bamenye yuko ari ukuboko kwiwe kuvyandika ni ngombwa yuko bamukurikirana kuko urumva iyo mbwa itukura nta wundi muntu ayizi ariko baravuga yuko iyo mbwa itukura ari iyiwe pe reka ndaguhe nk'akarorero k'imbwa itukura ibyo yanditse ngo iyi centre de sante ni ya Bunyoni ifiswe na leta ubu imaze igihe yugaye abenegihugu barifumbereje kuko yari ibafatiye runini barifata bagafunga umuntu bagasimbira no mu vyiwe ata alternative nimwe yindi bateguye ineza y'abanyagihugu CNDD-FDD General Neva ntayerekwa umvise aho kandi reka ndagusomera ikindi kintu c'imbwa itukura ayego Burundi butwenza mu bintu byinshi pe hari ibintu bivuga he bukumikwa singira ndaburi yindi mbwa itukura n'ingene nari mfise byinshi byo yanditse nari mfise byinshi yanditse nuko kumbure nashoboye kubikura ngaha byihuta akaba ari cyo kintu yagirijwe none donc urumva amaze kwankana n'ubutegetsi bwa Neva yahisemwo nawe kubuvuga nabi cyo mwebwe muvuga ngo kubusebye nawe rero bamufatiye ibihano iyo documentation wumva iryo perereza afungiwemwo yarigeze kuritwara yahiciye abantu batagira izina yahatorutiye abantu batagira izina none nawe agezweho nivyo rero akebo kagiye iwamugarura nta kundi niyigumye ikimbabaje ntaziza abo yatorutiye nabo yishe azize kucyoza leta Evariste Ndayishimiye yego none se nkibaza niba ari uko bimeze ntekereza ko abantu bashobora kuba ari yo mpamvu babihuje na kudeta se Rabi oya ugomba kukurya ntaburi imboga gukoza kumwagiriza kudeta ni mwaye kugomba kwerekana yuko atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kugira baronka aho bamufatira tout simplement sino ivya kudeta vyarimwo ni bimwe byo kugomba nyene urumva none wofata umuntu w'umutegetsi nk'uwo atacu mwagirije nanone wa mugani ntabwo bavuga ati arwanya ubutegetsi bwacu ntabwo byapfa gukora ataco werekanye nico rero ugomba kukurya ntaburi imboga gukoza nizo mboga bamukojeje mbese suko mwagiriza kudeta yego kuko urumva cyo ni ikintu gikomeye cyane yego Rabi ndetse nkaba narabonye nakeza ko yabibonye muri Bukavu mama 23 itishimiye ngo inkuru abanyamakuru baho batangaza warabibonye muri Bukavu yego muri Bukavu ndetse aho yanasohoye itangazo ndeke ritangazo nze ndiguhe rinyuzemo amaso rigenewe abanyamakuru ariko bakorera muri Bukavu urahita wibaza utese biba byaragenze bite bavuga ko ngo aba banyamakuru birirwa batangaza inkuru kuri Wazalendo ngariko mama 23 ngo ntibyishimire urugero ngo akaba bavuga bati uyu munsi Wazalendo yisubije kira kibuga cya Kavumu ngari kugasanga ngo urategereje umunsi umwe itangazo ngiryo 2 3 ugasanga ni ibintu byari nka propaganda ari ibintu ngo byo kubeshya bitigeze bibaho rero ku tariki 18 akaba ari bwo yakoze inama ariko iyo nama ikaba ari inama yari igamije kuba yaganira n'aba banyamakuru bo muri Bukavu gusa bamwe bati none se
umunyamakuru nyine ati ikatangaza ibintu ukabyumva ariko nanone kubeshya nabyo bikaba ari ikibazo. ahantu hahitiye intambara nk'ariya utangaza ibintu kuvyumva utangaza ibintu by'ukuri bihari kandi bijyanye n'ituze ry'abanyagihugu. Rero kuvuga ngo aeroport international ya Kavumu yisubijwe na Wazalendo n'abahegereye hasi nk'ikilometero biba byumvikana, uba wahejeje kwerekana icyo bita partiality, aho uhengamiye kuri Wazalendo. Ubwo rero muri zone zikontorwa na M23 na AFC bakubwira ati rero sha no bandanye utangaza ivyo bintu uzogenda aho Wazalendo yafashe, nta kiyo baba bakoze. Ni nkuko bashobora no kugucecekesha bakavuga bati ivyo uri kuravuga biriko bikura umutima abantu, rero genda yego utabihinduye cyangwa utabihebye turaguhagarika, ikinyamakuru cyawe baragihagarika. aho icyo nacyo ndaza kukigeraho, aho abanyamakuru benshi bikomye 23 ngo yabafungishirije ngo ibitangazamakuru irabafungisha batangiye. Yego icyo cyo none nacyo iby'iwanyu ntibirembye bavyugara. yegura ubusaba mugane nabyo baravuga ko ari 23 yabifunze. Yego bari gushinjwa nabo ngo iyo ni guerre communicative, niko vyama nibisanzwe. ngo département de la communication, média, poste et télécommunication, urebe nibo bigenewe bonyine. Ni mirimo ya misi yose ya M23. Reka nacyo tubasomere ngo communiquer ngo il est porté à la connaissance de tous les responsables des chaînes, des radios et des télévisions de Bukavu. Uragenda umfasha no gusemura. Yego Rabi, oui, uri hehe kudadusemurira? narengiriko ndafana subira mu Il est porté à la connaissance de tous les responsables des chaînes, des radios et des télévisions de Bukavu. kuvuga biramenyeshejwe abantu bose bafise amaradiyo n'ibinyamakuru aho bacisha amakuru hose bikorera muri Bukavu, ainsi que des responsables des médias en ligne qu'une réunion importante est convoquée ce lundi bashyiraho itariki ya 18 nkora bikubwiye à 13h. bahamagaje inama, urumva bahamagaje inama iri ya tariki ya 18. muri abo bafise ibinyamakuru n'abafise amashene amachano bakorerako. Le lieu de l'encontre vous sera communiqué ultérieurement. Ikibanza kimenyeshwa hanyuma. La présence de chacun est vivement souhaitée car des questions essentielles relatives aux activités du secteur y seront abordées. Baravuga ati kuza kwanyu muri iyo nama ni nkenerwa kuko ibizohavugirwa bibaraba mu mwuga wanyu cyangwa se ni ingenzi. Nyuma yaho rero 23 nabonye abanyamakuru batangiye kuyikoma cyangwa se batangiye kuyishinja gufunga ibinyamakuru bimwe bikorera muri Bukavu. Yego nyine erega leta niki, leta ni c'est une institution chargée de mettre en œuvre les lois, les droits et devoirs pour garantir la sécurité du peuple. Nta bindi. None bagomba aho ikontorora bareke bigira udusuguru two mu citwa ihene. Bavuga ivyo bishakiye batangaze ko Wazalendo zisubije Bukavu, zisubije ngo bakora inkuru zo kuri Wazalendo gusa. Gute nimba tuzi yuko abakora inkuru zitwa ko data waje zihengamiye kuri M23, reka tubivuga uko uvuga ibyabaye kandi utari kubeshya by'ukuri birirwa barazugara abavuga ibinyoma ko Bukavu yafashwe itafashwe nabo abo sibo bari bakwiye kugarirwa imbere. Ariko icyo bomenya jojo bajya baba baronse amafaranga ya Kinshasa. Yego kuko Kinshasa nayo haruhande yo gutanga amafaranga ngo yugazere media zitavuga ivyishaka iratanga n'amafaranga kuri media zivuga ivyishaka. Yego M23 rero AFC nabo babwirizwa kuzugara, izo bafise ku bubasha zose babwirizwa kuzugara mu gihe ziriko zirakorera zigumura abanyagihugu. Kandi burya narigeze kukubwira ko muri Bukavu
ari umutekano uzoteba kugaruka gusumba ahandi kuko abantu baho bafise agatima ko kuri wazalendo kanini cyane gusumba muri Goma. Rero uko kugumuri ataje kuri wazalendo bibakururira ivyago vyinshi, nico gituma wumva M23 iterigwiza imezire restrictive ifata. None se wa mugani Rabi byo ntibishobora kuba byabazanira ikibazo kuko isaha n'isaha urabizi ko aba bazarendo babara kuri hariya nubwo nino mama 23 navuga abari abanyekongo sibyo, ariko bakaba barashyizwemo ibitekerezo propaganda yuko atari abanyekongo. Ni inyigisho bazohabwa gushika zibanyuze. Yego nico nokubwira burya umunyagihugu ntagoye kwentoxika ntanagoye no kudezintoxika. Yego ubu rero na AFC kudezintoxika abanyagihugu bari muri Uvira kubera barabaye intoxique par imvugo z'amacakubiri zihembera urwanko iki rwandophone abanyarwanda ibiki abatutsi bindagutokiriye ivyo rero babanza kubikura. Ni naco gituma ubona AFC gerageza gushiraho abayobozi bari tu proche ya wazalendo bari basaba bavuke bahajya bahoze mu magrupe ya za wazalendo nukugira ngo batire imitima ya wazalendo n'abanyagihugu babiyumvemo. Nivyo baba ariko barakora rero. Yego ndetse tunasoza aho nabonye bazarendo muri uyu mujyi wa Uvira bari bakamejeje bavuga bati Colonel Wiringoma ati yaduhaye amamiliyoni n'amamiliyoni kugira ngo tureke kurwana. Bamwe batari ko muvuye kuri Joseph Kabila mubonye byo bidakunze mugaragaje yuko abaye amafaranga biranze, none mugiye kuri Colonel Wiringoma ati bisa naho gahunda ari uko bagomba guteranya mama 23 atari très simple réponse. Niba yarye babandanye urugamba nimba barushoboye. Ubaye nk'ibitekerezo by'abantu se ko n'abanyabana ati ariko ati gute mwangaye amamiliyoni abazarendo kandi muri Nyakabyiza ati bundi muyafate muyarye bambara ibirato bidasa icyo kukuguru kumwe n'ukundi hanyuma ngo banka amafaranga niba yarye hanyuma bakomeze urugamba jodibye nimba barushoboye sinza akantu nashizemwe kubwumva ati nibabandanye rwose bayarye ubundi urugamba bakomeze barwana. Gusa Rabi nekereza yuko nabo baba bizi cyangwa se abari nko kugira ngo berekane ko ntako batagize ati twararwanye mbese ibishoboka twarabikoze byose atari ko rwose nimubona dutsinzwe ntako tuzaba tutagize ati kuko n'amafaranga twarayanze nabo baba none se sibyo n'uburyo bwo gukamisha menshi Kinshasa n'uburyo ahubwo bwo kwerekana ko ari intwara ati turi kwishyurwa tukanga kuba twagambanira igihugu ati rwose Tshisekedi nawe ugira icyo wibwira cyangwa se bakaba ku rundi ruhande Rabi bari gutera n'ubwoba Tshisekedi ati twatangira kwishyurwa na mama 23 sibyo se nibyo ntibyashoboka. Navyo birashoboka ati muri uyu mujyi wa Uvira ati ibintu byakaze niba turi kwishyurwa ati nawe urabe maso wa mugani nimwe nakubwira ngo n'uburyo bwo gukamisha menshi muri make. Yego abwo icyo cyo natemera kwa duhaye ibihumbi 80 urazana 160 canke turyaye. Yego ya ndumva ari niyi ngingo Rabi twasorezaho amakuru yo nakagaruka gusa nekereza yuko rimwe na rimwe hari ibintu bibaho katubivugeho mu ntambara wa mugani Rabi bikaba ari nka propaganda ukaba ni propaganda ukabuzi yuko wa mugani abazarendo ntago batsinze ariko ukabyuka avuga ati bazarendo bakoze iki ukabuzi ko mama 23 wenda nta gikorwa uwo munsi yakoze cyose ntiyanarwanye n'urugero uretse ko nyine abasirikare wa mugani hari wavuze ngo ibiryo byabo ni intambara uretse ko intambara atari nziza ugasanga n'ubundi uravuze uti yafashe ibinibi yafashe ikibuga cy'indege kandi bitabaye gusa ntago bikwiye nyine abamenyesha makuru mu kirundi nkundo ko mubyita neza no kumenyesha makuru nyine kurenza kuba so kumenyesha makuru no gushusha urugamba. Yego no gushusha urugamba nk'ibi mbona Reverian hejeje kugira ahavuga ngo Reverian ndi kuri yo kuvyerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ati u Rwanda ni gwakanyisha ntituzogwisemba twebwe turya dukaravye. Yongeye ati bataduhaye abashatse gutembagaza ubutegetsi ntibabaze ikintu na kimwe ku Burundi. Reveriano ndi kuri avuga ko
abashaka kuja gutembera mu bindi bihugu ngo ni Kigali bashake bagende ntaco bizoba bitwaye mugabo ngo ibintu vy'ibishobisho babihebe. ibishobisho ni biki? Ibintu vy'ibigumbagumba ni ukuvuga hageze ubufatwa ntibaze bavuge ngo urumva ikindi cyo kuvuga ngo urumva ngo nibugururire imigenderanire hagati y'u Rwanda nkaho umenga urumva harimo ibigumbagumba no we muri make ati nta gahunda dufite yo gufungura imipaka mutabahaye abagirizwa gutembagaza ubutegetsi. Ibyo ngibyo ni uburenganzira bwabo ndumva nyine ubwo niko babyumva. Twebwe amugani niba barafunze barashyize zo ngufuri u Rwanda rukaba rwo nta kibazo rufite kandi koko ejo ndirabonye ukuntu abaturage bishimye iriya nkuru twavuze ko bishoboka bivugwa ko bahawe amashanyarazi mbona ukuntu abaturage b'Uburundi bishimye ati byaba ari amahoro byaba ari byiza cyane ariko ntayongeye ko niyayandi yego nibyo umuyaga nkuba uri febre nkuko byaba mbona rwose nyine ukuntu bageze rakorde misanzwe yaho rifata inzira yeho hepfo bayigarukana bayirakorda ku Rwanda iciye mu Kayanza. Mbona rero ukuntu abarundi babyishimiye ndavuga ati abarundi kabisa n'abanyarwanda ntabagenzi nta mutima mubi wa muganutse bimwe bya politike bishika ariko nta n'umwanzi uhoraho nta n'umukunzi uhoraho siko bimeze rabe nuko bimeze naka abaturage tubandanye twibaniye neza. Rabi ndagushimiye cyane ku bitekerezo byawe udutije Imana igumugisha nakagaruka wakoze cyane. Ciao ciao. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.